nk'undi muntu wese mbere yuko nkora urugendo mu ndege nari mfite akantu k'akoba. Indege irimo guhaguruka ubwoba bwariyongereye, gusa imaze gufata ikirere bwarashize. Natangiye kwifata nk'ibisanzwe. Aha twari turi mu kirere cy'umurwa mukuru w'u Rwanda ariwo Kigali. Nk'uko mubibona aya yari amasaha y'ijoro. Uyu mujyi mureba ni Kigali mu masaha ya nijoro urebeye hejuru. Aha ho twari turi guhaguruka ku kibuga cy'indege cya Entebbe muri Uganda. Ni mu murwa mukuru wa Kampala. Aya mazi muri kubona ni ay'ikiyaga cya Victoria. Ikibuga cy'indege cya Entebbe cyubatse neza ku nkengero z'ikiyaga cya Victoria. Aha twari turi mu kirere hejuru. Ibi mubona ni ibicu. Indege yari irimo kugendera hejuru y'ibicu. Ntabwo umuntu yabasha kuba yareba hasi kubera ibicu. Tugeze hano hantu nongeye kugira ubwoba ndetse nirindaga cyane gukomeza kureba hanze. Usibye ko nyuma abakozi bo mu ndege batubwiye gukinga amadirishya. Nkeka ko impamvu yari ukugira ngo tutaza kuba twaterwa ubwoba bwo kuba turi kugendera hejuru y'ibicu. Aha twari tugeze mu kirere cy'igihugu cya Misiri cyangwa Egypt. Ibintu bimwe na bimwe twari turi kubibona nka kaburimbo, amazu n'ibindi.
aha ho indege yari yatangiye kugenda imanuka kugira ngo ize kwikubita ku kibuga cy'indege cya Cairo. Nk'uko muri kubibona, ariya ni amazu atandukanye ari hasi ndetse n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye. Harimo ibyo umuntu atabasha kumenya neza. Bibutsa ko ikirere turimo ari cyo muri Egypte. Indege ikaba iri kumanuka gahoro gahoro nyuma y'urugendo rurerure ruva i Kigali. Uyu mujyi mureba ni umujyi wa Cairo, ukaba umurwa mukuru wa Egypte. Kugenda mu ndege bwa mbere aba ari byiza, gusa nanone ugomba kumenya ko mu kirere rimwe na rimwe indege yinyeganyeza nk'imodoka iri kugenda mu muhanda urimo amabuye. Gusa ibi ntabwo bitinda kandi ni ibisanzwe. Nizere ko amatsiko wari ufite yo kugendera mu ndege ari kugenda agabanuka. Muri kubibona ko turi kugenda twegera hasi. Mu kanya mu masegonda make rwose turaza kuba tugeze ku kibuga cy'indege.